Raja'a bihi illa an ya'khuzahu al-bai'u kazalika. Biz Soda kitabında xiyarul ayıp bar bolğon bolsa qanday degan jönde ötüp atkanbız. Egerde bazardan tovar alsanız, buyum alsanız, oşol buyumda bir ayıp çıkkan bolsa, anda oşol ayıp, oşol buyumdun bağısın tömöndödө turgan bolsa, anda oşol buyumdu eesine toluğu menen kaytarıp berүүгө укугуңуз бар сиздики. Бирок buyumdu kaytarıp berбейм, мага oşol kem акчасын бер, разницасын, айырмасын бер деп айтканга болбойт эле. Анан бирок başka bir mesele çıkıp kaldı. Satıp aldı, satıp algandan keyin oşo satıp algan buyumunda satıp algandın kolunda ayıp payda oldu. Жаңы ayıp payda oldu. Misal üçün bu sınıp kaldı. Uydun, koydun. Жаңы ayıp payda olgandan keyin eski ayıptı bilip kaldı. Жаңы ayıp payda olgan eski ayıp bilip kaldı. Misal üçün pazardan gezdeme satıp aldı. Gezdemen alıp durup öyle ap gelip, uyga ap gelip durup anan keyin bıçıp başladı. Bıçıp ütüp tügeyin degendele karası bir jerin çıkan jep koygan eken murda ele. Jittak boşa çıkan, eski çıkan, yarım yıllık çıkan murdağı. Öşü okşugan bir nerse. Gezdemenin gülü çüpüye kalgan eken aytır şunday. Жаңы ayıp payda olgandan keyin eski ayıptı gördü deydi. Raja'a bihi. Bul vakta janağı buyumdu kaytarbayt. Oşol buyumdun janağı emne ayırmasını algan hareket kılat barıp. Taksırım, ayıbı jok bolsa mınday, ayıbı bolsa mınday, 20 so'm ayırması var eken, oşol 20 so'mdu mağa beriңiz emi dep aytat deydi. İlla an ya'khuzahu al-bai'u kazalika. Birok satıp aluvchi jok antpeyim, ap kele ber, oşo sendeki ayıp payını ala berem men. Sen kançanчы razmergesin? 56 razmer. Oşo kılay aktap attın mı? Men de 56 geyim. 55 bin biro günlük aşçı vaqtta men de 56 olup kalam. Ap kele ber dese bola beredi. Demek egerde satuvchi oşol жаңы пайда болгон айып менен кошулуp bir otol özüm ala berem dese анда макул. Eger ага разы болбосо. Бирок сатуучу өзүм бардыгын ала берем десе, жок, мага айырмасын бересин деп айта албайсың ал убакта. Ал убакта антип айта албайсың. Сага толук түрдө кежирлик берилген эмес. Азыркы учурда банктардан кредит алган арам го. Бирок ошого карабастан, ошол арам иштин өзүндө башка бир көп арамдар чогулуп кетип атат да. Кандайча ошол банк алганда, акча алганда адамдар жанагыдай банктын укуктары, анан неменин алуучунун милдеттери көп жазылат экен дагы, анан сатып алуучу алып атканда адилеттүү деп ойлойт, кагазга кол койсо эле. Бүт ошол жана кардардын немесине зыянына боло турган шарттар менен коюлат экен. Өзү кылып атканы арам, анан кылып аткан шарттары арамды ого өтөр арам кылат. Ого өтөр арам кылып, аны өтөн арака чейин түртүп апарып коет дейт. Өтө тият болушур. Анан азыр дагы бир жакшы кабар уктум. Жанагы камсыздандырууну калтырды деп атышабы? Кайрадан? Кайра карап атат. Ошону интернеттерден эмнеге молдолор айтпайт, анда мындай деп узучу кылат кээ бир адамдар, бирок айтып атабыз. Эсибизден чыгып калыптыр, бирок айттык. Дагы айтабыз, камсыздандыруу арам шарият боюнча. Анткени аклу амвали наси бил батил, адамдардын акчасын арам жол менен жегенге эмне барабар деген сөз ал. Bir gana adamdın den soğluğu olsa, anda bir can antkeni kayrımdılık bağına biribizge bir zaten bereriz. Oşonu geber alımдар makul dedi. Aldağı, başka bir alımların fikrinin aldağı bolboyt negezi. Bolboyt aldağı. Antkeni bir çıkçan oru başı mümkün, bir çönüne tıyım bere verişi mümkün da. Oşonu gana geber alımдар makul degen bardık emez. Elemi kalgan türün ağa tıyı salışat. Ana men azır kavar uktum oşonday dep, kayra jıldırabız da attır. Birok buğa çeyindil aytkanbız. Oşol malumatты, emal belgili öyle mesele. Ma lam yahtalit bi milkil mushtari. Emi oşol janagı eesine kaytarıp aparıp ayırmasını alat dedik. Je eesi razı olsa, ne oşol ayıp payda bolgon boyunca ele koşup ala beret dedik. Birok satıp aluvchunun mülkü aralashıp ketseçi, misal üçün alıp anı bıçtı, ayıp payda oldu. Bıçkandan keyin tigip koysaçı jibi girip ketти içine. Bul vakta anday bolboyt.
Antkeni bul sütkorluk alып bara turgan jol. Мындай берем, ана кайра мындай берем. Мисалы үчүн илгерки китептерде бар билесиңер, мунагу орустар келгенде биринчи чүйгө келет да. Анан чүйгө келсе 2 манап эмне урушуп аткан болот. 2 мана урушуп аткан болот. Анан ошол орустардын жана биринчи экспедиция менен келгендерине анан бир кагаз жаздырып алыш керек болот эптеп. Анан бир жерге кымыз алып барып, козу союп, тай союп, анан орустарды күтүп турат. Биринчи келген орустарды. Анан келгенде эле чай ичип кеттиң десе, тигилер ыңгылжың болуп анан бирок караса суунун бою сонун жеп, анан чайга түшө калышат. Этти жейт, башканы жейт. Орустар аттын этин жебейт, башкасын жеп, анан кийин акырында бир каз алып келет, өрдөк каз, жапайы каз. Алып келсе каздын курсагында жип колго тигилген жип тигилип турган болот, аны орус көрүп туруп кичине жийиркенет. Жип тигип коюптур деп. Десе тиги манап ичинде секрет бар, каяктан орус каяктан билсин аны. Азиянын секретин. Оз тийип эле көрүң дейт. Алтын табакка, күмүш табакка салынып келген каз болот. Анан эми тигинин жанагы таздын көнү болбосо да кыздын көнү үчүн деп коет го. Таз деген күйөө бала, кыз өзүнүн кызы. Анан кээде ошо таз күйөө баланы кайната сыйлай берет, эмне үчүн? Таздын көнү болбосо да кыздын көнү үчүн деп. Анан ошол жана өрдөк чакпаса дагы коем ушунча конок кыл деп шыйрагын тартса эле ичи айрылып, ичинен алтын теңгелер чыгып баштайт. Көрсө, каздын ичин тазалап, ичине алтын теңге менен толтуруп, анан тигип бышырган экен. Анан көргөндө эле жанагы орустаган, анан эми орустаган кемен ал деле адам 2 колу бар, 2 буту бар. Анан сал депти. Дегенде күмүш табак менен куржунга салып берип, анан айтты, "Шунча бизге кызмат кылды. Эмне тилеги бар экен?" деп айтыптыр. Бир алакандай кагаз жазып берсин дептир. Алакандай кагаз жазып берсин. Орус анан кагаздын алып чөнтөгүн алып жазып бериптир. Паланча түкүнчө манап. Ушул биз жакшы тосуп алды. Бизден кийин келген экспедициянын мүчөлөрү дагы ушул адамга жакшы мамиле кылсаңар жакшы кол кылып коюптур. Эми орусча катты эч ким түшүнбөйт. Ошол адам ошону менен 15 жыл эл башкарыптыр. Мына мен силерге бий кылып шайлап койду деп. Мына мен силерге бий кылып шайлап койду деп. Бирок андан дагы тарых кызыгыраак. Анан орус келатат имиш десен алда коркот экен аябай. Эми орус келсе эмне кылабыз деп. Анан эми орус деген кандай адам экен, өмүрүндө көрбөс орусту. Эмне кылат? Чочуйт адамдар бакышты аталарыбыз. Анан дөңгө чогулуштур бардыгы. Илгери дөңгө чогулчу, чыр дөбө дагы бир неке дөбө деп. Дөбөгө чогулуп эми орус келсе кантип сактанабыз десе, бир аксакал бар экен, кулага керең экен. Эми аны тоготпой, жаштар тоготпойт да. Анан бир айт аксакалдан сурап койбойсу, кой анын кулагы укпайт десе, жок сурап коелу аксакал канткен менен. Деп анан сураса айттыр, орусуң адам бекен десе, адам депти. 2 буту барбы? 2 буту бар. Аксакал жин эми 2 бутун сурайт. 2 көзү бар. Ачуусу келип баштап ачат. Кулагы бар, тили оозу бар. Ой, бизде эле адам. Бизде эле болгон болсо да ал ошо биз көнгөн нерсеге көнөт. Деп акыл айтып, анан ошондон жанагыдай өрдөктү бышырган ошондон келип калыптыр. Ошентип жанагыдай бюрократия, пара алуу дегендин бардыгын ошондон үйрөндүк биз. Арак ичкенди үйрөндүк, башканы үйрөндүк. Үйрөнгөн маданият көп болду. Бирок минусубуз дагы көп болду. Жаман нерсени да көп үйрөндүк, алдаганды үйрөндүк, таныш кылганды үйрөндүк. 2ге бөлгөндү үйрөндүк. Намыссыздыкты үйрөндүк, арак ичүүлөрдөн өтүп кеттик. Эми ошолорго ыйман өрткөнү Кудайым насип кылсын бизге. Ошентип аны милки кирип кеткенден кийин аны сата албай калат экен. Фала яржи'у ин ба'a qablahу ла ба'даху. Эми сатып алуучу жанагын алгандан кийин өзүндө айып пайда болду. Айып пайда болду, бирок өзүнүн милкин аралаштырган жери жок. Мүлкүн аралаштырган жери жок. Бычты бирок тигелек. Бычса айып пайда болду, тиксе өзүнүн мүлкү кошулду. Өзүнүн жиби кошулду да. Жана алтын жиптен кошуп койсо, жанагы өрдөк өзү кымбат деле эмес. Бирок ичиндеги алтыны кымбат болгондо кээде алтын жиптен ошентип тигип койгон болсо, пара болуп калышы мүмкүн. Мына Молдо Хабибулла бияқта отурабы жок, базы керек окуп келдим. Индустан дамланын устазы ошол казы дамыл Афганистанга барып казылык кылып атканда, анан бир күн базарга барып дейт, беда алдым дейт. 15 бо беда алсам дейт, 15 бо. Анан бирөө мен жеткирип берем деп калды дейт. Дамланды урматтайт экен. Азыр биз ушундайбыз го, бирөө молдо экенде урмат кылса, дароо эле урматты кабыл кылабыз. Ойлонуп турбай эле. Анан алып келип чурбасам, казы дамла көрүп калып, эмне болду десем дейт, ушу бедени бекер алып келип берди.
Biz akçасы ana suraptı janында катчыдан, секретардан. Ушул базардан үйгө алып келип берген канча пул болсо 2 дирхам депти, 2 акча болот. 2 реал кандай. Төлө десе тиги албайт имиш. Айтыптыр, албасаң урам дептир. Экинчи менин көчөмө турган соң дагы сени таяктайм мен. Эмнеге антет? Десе, көз ошону сотуп алып аткан экен казыканада. Ушунчалык адилет адамдар болгон экен да тууганым, көрдүңөрбү? Ошентип беде менен киргенде, жанагы өзүнүн мүлкүн киргизгенде өтө кымбат. Мисалы үчүн мончок кадап койсо, мончок алмаздан болсо алмазын канчанда Кыргызстан жарым сатып ала турган. Адамдар акчада өлгүсү келип атат мисалы үчүн, ха? Ат алса, атка мисалы үчүн читтерин алтындан кылып койсо аттыкы, эмне кыласың? Бар атты соёсуна читтерин алып туруп иштете бересиң. Тиши сынып калган атка жорго экен, ошо алтындан тиш салдым деп койсо эмне кыласың? Ошон үчүн айып эми дейт. Сатып алуучу өзүндө айып пайда болуп, бирок өзүнүн мүлкү аралашканга чейин аны сатып жиберди кайра. Алды, алгандан кийин бычты, айып пайда болуп калды, бычканын айыбын билди, бирок ошого карабай сатып жиберди башка бирөөгө. Ла ярже, эми хозяинге кайтып барып, жанагынын кеми берди айта албайт дейт. Анткени ошо ыраазы болуп башка бирөөгө сатып жиберди. Анткени өзүнүн мүлкү аралаша электе, аны кайтарган укугу бар эле, кайтарган укугун пайдаланган жери жок дейт. Ла ба'даху. Ла ба. Ла ба'даху. Ла ба'даху дегени эми сатып алуучу жанагы сатып алуучу ти десем тийбейт десем тиет. Макал бар ушундай. Сатып алуучу эми сатып алды. Алгандан кийин өзүндө айып пайда болду. Айып пайда болгондон кийин ага өзүнүн мүлкүн киргизди. Эсепте алды, алгандан кийин бычты, бычканын айыбын билди, ошого карабай тигип салды. Жибин киргизди. Эми кайтарып ала албайт эле го. Эми ошентип сатып берсе дейт, анда айырмасын ала алат дейт. Эмне үчүн? Анткени бул жанагы өзүнүн мүлкүн киргизгенден аны толук кайтара албайт. Анын бир гана укугу бар эле, кандай укук эле? Ал айырмасын алганга гана. Демек ошондой болсо айырмасын ала берет деген маселени келтирди. Жанагы алынган дүнүйө мүлккө зияда эки түргө бөлүнөт. Уланган ашыкча, уланбаган ашыкча деп. Уланган ашыкча эки түргө бөлүнөт. Туулган ашыкча. Мисалы үчүн семиздиги жана сулуулугу. Базардан күң сатып алды. Күң рабыня изаура. Сатып алып туруп, анысы сулуу эмес эле. Анан жанагы алган эр жараста карагат нак болот деп, бул жакшылап баккан аппак болуп кеттир. Кечке Гербалаев ичкеме же эмне кылган айтып аппак болуп, сулуу болуп кеттир. Базарга барса сулуулугу кымбат болот. Ошол сыяктуу кымбат болуп, же семиздиги. Адам арыгын семирсең оозмай элет, адам мал арыгын. Адам арыгын семирсең төбө кандай деп, бул семирип оозмай эле турган болуп калыптыр. Ары караган эле 70 сом, семиз 80 сом болуп калды. Демек зияда бар. Бул жабыштырган зияда. Бирок ошондой ашыкча болуп калса, бул кайтарганды тыйбайт. Анткени өзүнөн үзүлбөгөн ашыкча болуп калган нерсе дейт. Келсең жанагы мал мисалы үчүн bir айыбы бар экен. Ана сен бактың, оң баккан айыбы билинип калды, семирип калды. Семирген сенин мүлкүңө кошулду да. Кошулганы менен, бирок андан ажырап чыккыс болгон кошулуу болуп атат. Демек, аны үчүн кайтарсаң боло берет дейт. Экинчиси муттасила жабышып келген нерсе, бирок өзүнөн пайда болбогон нерсе, мисалы үчүн боёп койгон сыяктуу. Кийимди алдың, аны сен боёп койдуң, мисалы ак кийим алдың, карага боёп койдуң. Эми акты караны кайрак кылыш кыйыныраак. Анткени биздин алымдардын пикиринде эгерде буюмду кара түскө боёп койсо, анын наркын кемитип койгон эсеп болот. Ушундай түшүнүк бар экен да, туруп башка боёго боёп койду же бир нерсе кылып койду. Өзүнөн чыкпаган нерсе, бирок ошондон ажырагыс болгон эмне болуп калды. Бул айып аркылуу кайтарганды тыят. Ошондой болуп калса, аны кайтара албайсың. Ал эми бөлүнүп келген зият экиге бөлүп, биринчиси өзүнөн пайда болгон бөлүнүп келген нерсе, бул жанагы тууса. Эчки алдың, тууп койду. Мисалы үчүн, же мөмө жемиш алдың эле, бак сатып алдың, анын мөмөсү бышып, мөмөнү алып койдуң. Бул
tamna'ur radda bil aybi, ayıp menen аны кайда кайтара албайсың, ошо анткени чыгып калды, пайда болду деген сөз. Ал эми кийинкиси бул өзүнөн туулган эмес, өзүнөн ажырап турган нерсе, бул анын пайдасы. Кулду иштеттиң, кулдун пайдасы болду. Мисалы үчүн 3 күн иштеттиң элең, 3 күндө 10 000 сом таап койду акчаны. Пайда көбөйдү мисалы үчүн. Бирок муну менен айып катары кайтара берсең жарай берет дейт. Булардын бардыгы жанагы биз өткөн эрежелердин мисалдары гана. Проблема ушунда турат, адамдар кээде мисалдар жакшы түшүнбөй калат, эрежени жакшы түшүнбөй калып туруп, анан мисал жакшы түшүнүп, бирок экөөнү бири-бирине шайкеш кыла албай кала берет да. Ошон үчүн кээ бир китептер, мындай академиялык китептерде андай эрежени гана айтып кете берет да, ал өтө мындай бир адамдарга мындай бир өтө сыйкырдуу кыла берет да, асмандан сүйлөгөнсүпчү мынтипчи. Бирок анда жарым түшүнбөй калат. Бирок биздин китептер ушундай эрежени айткандан кийин ошону бир канча мисалдар менен түшүндүрүп айтып берет. Ошондо эреже ачыкка чыгат деген маани. Баяттан бери 2 мисалды айтып өтүп кетти. Эми айтат. Wa ba'da kasril jawzi raja'a bil nuqsani fil muntafa' bihi wa bil kulli fi ghayrihi. Эми жаңгакты сындыргандан кийин же жанагыдай мистен ачкандан кийин эски айыбы билинип калды. Жаңак чаксаң ичи пөк деп коет, пөк экен, курап калыптыр. Экинчини чактын дагы ошондой экен. Эми бир экөө болсо ал эчтеке эмес. Бирок чагып алсаң ушундай боло берди дейт. Raja'al mushtari bin nuqsani fil muntafa'a bihi. Ошол чагып койгон, пайдаланып койгондордун кемин кайта айырмасын кайтарып алат дейт. Айырмасын кайтарып алат дейт. Анткени чагылган деген айып болуп калды да. Чагылган айып болуп калды, демек нарагындагысын кайтарып алат. Ал эми фи гайрихи пайдаланбагандыгында бардыгын эле кайтарып алат. Мисалы үчүн 10 кг жаңа алып келип 1 кг чакты, бардыгы жаман чыгып калды. Ошол пайдаланып койгон 1 кгдын айырмасын гана алат, бардык акчасын албайт. Ал эми калган 9 кгды кайтарып берип туруп, акчасын толук алат дейт. Эгерде булардын бардыгы адаттагынан ашык болуп кетсе, анан эми 10 жаңактан же 100 жаңактан бири экөө ушундай пөк чыгып калса, ичи кургап калган болса зыяны тийбейт, ал кете берет деген маселе. Анткени карап көрсөңөр, кээ бир жаңгактарда чаң болот мисалы үчүн, же бир мейиздерде чаң болот да мисалы үчүн. Базардан сабыз сатып алсаң, жанагы жуулбаган сабыздер ылайы болот. Ошо менен кошулуп кетип атканда эле анча-мынча ичинде курап калгандары анын зыяны тийбейт дейт. Wa idha da'a al-ibaqa athbata bil bayyinati aw nukul al-bayi'i an al-halifi ala al-ilmi thumma barhana ala annahu abaqa inda al-bayi'i أو خلفه أنه باعه وسلمه وما أبقى قط أو ما له حق الرد بهذه الدعوة. كتاب البيضاء إن أور مسألة عبارة ушул مسألة. Анткени буга шарх бергендердин бардыгы бири мындай бири тигиндей деп, маселе оор болгондогусу ошол муктасардын матининин өзүндө кээ бир жерде дамир менен келген, ху, хи деп келген, кээ бир жерде ысымды ачык айткан. Ошол ысым ачык айткан жерде проблема болуп калды деп илимий бир талаш тартыш бар. Ошон үчүн бул боюнча мен бир канча китеп карадым, бир жумадан бери карап отурам бул боюнча. Анан жыйынтыгы мындай деп айтылынат. Сатып алуучу доогер болсо, сатып алган буюм, сатып ал доогер болсо, кул сатуучунун колунда да качкан экен, менин колумда да качты деп. Базардан кул сатып алдың, келсең качып атат. Эгер кожоюндун колунда кача турган качанак деген аты бар болсо, анда кул билип калса, аны кайтарыш укугу бар эмес беле, кожоюн, сатып алуучу айтат мына. Муштари, сатып алуучу доогер болсо, кул сатуучунун колунда да качкан экен, менин колумда да качты десе. Же мурда эле төшөккө сийчи экен, дагы сийип атат десе. Анткени мурда сийбей жүрүп, кийин сийсе айып, бул жаңа пайда болгон айып. Бирок сууга өтүп калыптыр да, кыштын неште муздакты сууга тарата эле коюптур. Андай эмес экен. Айтор ушундай, дагы акылды. Казы сот сатуучудан сурайт. Муштариден качканы чынбы деп.
Satıp aluvchidan o'sha kaçıp ketgeni chin bu deb so'raydi. Antkeni qassa xo'jayinga kelishi mumkin, je anın birnekesin biladi da chin bu deb so'raydi. Satuvchi inkar qilsa, "Yo'q, andan qaçqanin bilmayim" dese. Satıp aluvchi quldun o'zining qo'lidan qaçqandigina dalil keltirib bekem dese. Satuvchi aytdi, "Yo'q, andan qaçqanini bilmayim, o qaçqan emas bo'lishi kerak, yo'q bilmayim" dedi. Degende satıp aluvchi aytdi, "Mına qaç" deb turib dokument olib kelib qo'ydi. Kamerani qo'ydi, boshqani qo'ydi, guvoh olib kelib turib dalil deb qo'ydi. Je anday uchurda, bekem degan uchurda masala püttü. Demek kuldan koca satı kaçtı. Je satuvchidan kaçkan yok deb qasam iç dese, qasam içüden baş tartsa. Dalilap kela algan yok tigi satuvchi satып algan adam dalil yok bolup kaçkanı biroq aytdı, anda sen qasam iç dedi. Menden kaçkan yok desen qasam iç dedi. Degende adam baş qasamdan başlar, yok qasam iç albayım men dedi. Demek bu bilet kaça turgan adatın. Qasam iç albay koydu. Anda qasam içüden baş tartsa, müşterinin dalili yok bolgan uçurda müşteri doger dalil keltirse, dogerin sözü söz, müşteri dalil keltire albasa anda satuvchiga qasam içip ayttuusun qazı buyuruyt deydi. Jogorda iki iştin biri bulemi anıktaldı. Ne oldu anıktaldı? Satuvchidan kul kaçkandığın tigi moyununa al degen söz. Jogorda iki iş. Birincisi tigi dalilap kelet, satuvchi satıp algan adam menden kaçtı dep. Dalilap keltire albasa satuvchiga qasam içtiret, menden kaçkan yok sen qasam iç dep. Qasamdan baş tarttı. Demek satuvchidan kaçtı degen dalildendi. Hem qazı iştin ikinci bölügün ötön. Jogordağı iki iştin biri bolgondan keyin qazı satuvchidan surayt emi. Kul senden kaçtı öyle dep. Birincisinde satıp aluvchidan kaçkanmı dep soradı, ikincisinde kul senden kaçkan bey satuvchi dep soradı. Kul senden kaçtı vele dep. Satuvchi kuldun kaçkandığın moynuna alsa, anda müşteri kaytarıp berүүгө укуктуу болот deydi. Birinci qazı dalildep aldı, satuvchidan kaçkan, satıp aluvchidan kaçkandığın. Emi qazı satuvchidan surayt, senden daha kaçtı öyle degende, menden kaçkan dep aytsa, boldu. Tiyaktan da kaçkan eken, biyaktan da kaçtı, demek kulda ayıp, murdadan bar ayıp eken dep durup, satıp algan adam kuldu kaytarıp bir hukuku var. Bu uyga koyga bardığına tiyişeli. Misal üçün uy özünün torpağını emizip koyat gelip durup. Je uy özünü özü emi bolat, bilesiңер, uşunda uylar bolat. Oşonu murda kılgan emes deşi mümkün da dese, "Yok, mına kameraga tartıp aldım" deydi, anan keyin dalildenip kaldı oşonday. Demek qazı aytdı, satuvchi aytdı, "Ova, uy jaman uy ele oşol, mende жүргөндө özünü özü emi bolat ele" dedi. Anday bolsa uydu kaytargan hukuku var. Eger satuvchi özünde kaçkan emes deyem ayt, "Yok, mende uy emgen emes, menden kul kaçkan emes" dese, anda müşteri kuldun satuvchidan kaçkandığına dalil alıp gelse, kuldu kaytaralat. Anda satıp aluvchi aytat, "Ey aldaba, janыңы жебе. Eşmat menen taşmat dalil bolot, oşol kul senden kaçkan eken" dep. Je patmaqa menen sayra kalsanga dalil bolot, uyuңар күнүгө пешинде өзүн içip alып, emip alчу экен. Мына далил деп, эки аял, 4 аял келип, ага күбөлүк берет, аялдар абысындар эмне күбөлүк берип кое бериши мүмкүн. Айтыр күбөлүктү алып, ушинтип көбөйтүп, анан кулду кайтарат. Je ал dalil жок болуп калды. Satıp aluvchunukku al убакта satuvchiga qasam içtiret. Yok, mende içken emes özün, menden kaçkan emes dese, anda kul dağı kaytarılbay kalıp ketet özünde. Al qasam içkenden baş tartıp kalsa, demek anda ayıp bolgun dep turup kuldu kaytarıp bergenge emne hukuk alat. Uşunu aytkan gervezi. Biroq bul boyunca alımlar ızı çığ olup öte köp süйлөшкөн. Kıskasını aytkanda mınday. Uydu misal keltireylikçi. Satuvchi Asan satıp aluvchi Üsөнгө uy sattı. Üsöndün uyunda barsa uy özüne em koyup, ayalı sayın dep kelse emçeği şalvarap kalgan, jelin şalvarap kalgan. Andı oturursa özüne em koydu. Anan satıp aluvchi Üsön aytdı, Asan'a Asan dedi. Uy özüne em koyat eken dedi. Uy sende de kıymet boçu dedi. Anan kızı çuğu oldu, kazıga vardı. Kazı suradı, Asan dedi. Uy Üsönde emi vatıptır. Uşul emgendiğini sen bilesin mi dedi. Andan burada Üsön dalil keltirdi, dalil keltirip koydu emgendiğin. Üsön dalil keltirdi. Je Üsön dalil keltire albay kaldı. Asandan suradı, kazı suradı, sot suradı. Uy Üsönde emi vatıptır. Uşu emgenini sen bilesin mi degende tek un çıkmaya kaldı. Un çıkmaya kalgan bolsa qasam içtirdi de, qasam içkenden korkuyordu. Udadan korkuyorkanday bolsa da. Un çıkmaya kaldı. Demek Üsönde emgendiği çın dedi. Bu dalil bolbay kalganda qasam içirir. Dalil bolup kalsa qasam içilbeydi.
Ekинчи mesele, satuvchidan so'rash kerak. Asan dedi. Uy, sen de özün-öz eme öyle dedi. Degen Hasan yok deydi da. Kaspa kasam içerli. Yok dedi. Kendi desene uy hayregeli kılın turat. Ötpeydi. Yok dedi. Yok degende Üsön avtomat dalilap gele koydu. Ey, o koşnaların aytты go, senden süt sırap 3-4 jolu gelgende, uy bugün de kemip koygan eken özün, oşon süt jok bolup kaldı, ayalyň aytkan eken, muna dalil dese, jana koşna ayaldardyň bardy göýlük ötüp berişin dep ötüp berişdi. Avtomat uydu kaytarıp berse bolat. Je dalil jok bolup kaldı. Anda kazy surat, Hasan, sen kasam içersinbi? Uy özüňde süt içken emes der. Özüne emgen emes dese, kasam içe albay kalsa, anda da uydu kaytarıp beredi. Demek birinci dalil boluş gerek. Dalil tabılbay kalsa, tigiye kasam içerler. Kasam içkenden baş tartsa, anda moyundan algan bolat. Eğer kasam içip berse, anda tiginin söz kalıp. Ana bu kasam içe verem. Vallahi billahi tallasın da vallahi dep durup kasam içe aldı, uy içken emes dep. Özden emes dep, anda Üsön onu kalıp getir. Emi kalganı Kudayga tapşırıladı. Kuday talam özü razı burkasın. Kasam içe algandan hazır adat bolup ketiptir. Köyünçü ayallar köyölörün kasam içsen. Ekinci ayalım yok da kasam içtere verir. Lan ardan da gel uşintir. Kasamdı çında bitsen dele kayra köp içe versen üyden bereke ketip kalat. Kasam göğüşpeş gerek. Tuğra olsa dele. Öte zarıl bolganda bir jön. Ha gökün jargata koyla kasam iç. Vallahi dep aytdı öyle. Kasam kitabını okup algan bu jakında bir fatvaşına çıkıp kaldı bana. Okutpaylı koy ver kasam dep koyam kede. Rıspek Cabirov talak deyen kino tat bar talak beriverdiler em olsa bar kasam aytırıp attır. Günü ayalım an kasam aytır aytdı. Kasam iççi, ekinci ayalım joktu aytdı. Kasam iççi mundaydı. Anday bolbay turmatty bir tuğandar. Kasam içire bergen al jakşı emes mesele. Öte zarıl uçurda gana bolboso kıyın. Ayıbın bildirip satып algan bolsaçı? Az gelet. Az gelet bu ýakda. ولا ثمن على المشتري إذا ادعى العيب حتى يتبين عدمه. Emi satıp aluvçu satıp aldı. Satıp aldı. Akçasını töleyelik ayıp var eken dedi. Ağladı ayıp var eken bir yerde de var. Ya kara çıktı jırtılıp kalıptır. Tig aytып atat, jırtılsa deli tamga sırtılgan yer jok. Çekes süköçtep tak koysun bolat dep aytып atat. Ayıp var dep satıp aluvçu aytып atsa, akçanı töle dep аны majbur kıla albayбыз. Al je çitap ketiş gerek, je bir alam bir ayıp var arasında da otat da. Oşentip ayıp var dep aytып atsa, ayıptın jok ekendigini dalildep bermeyince satıp aluvçuga tıyındı toluk төлөгөнгө majbur kıla albayбыз. Kede şoň üy bolup kalat bul. Kasinin jandan üyge arzyp jeteyin dedin, ömür boyu dua kılgansın, uşul üyge jetem dep. Ani koldan çıgargın gelbeyt, birok akçası da kımbat. Bu ınsabı jok adamlar köp eken $250.000 dedi bir üyde misal üçün. Ha sen $240.000 ile akçaң bar eken misal üçün. Anan keldi üy tandap atasın, üyde aldım dedin. Aldım degenden akçanı berişin gerek da. Degen ayttın, oy jaman eken, darat kanası tar eken dedin. Bir metrge girsem tıkılıp kalam, keptelip kalam, kanıp çıgam ben. Ayıp bar eken de aytып atarsın sen. Ayıpta talaş bolup atat da. Oşol ayıp bar dep aytып atkanыңda, tigi ayıp jok eken dalillemeyinçe, je oşol ayıp dep aytып atkanın ayıp emes eken aytmayınça, satıp aluvçuga akçanı төлөө mildettendirilir. Balkim bu nerse, balkim 3 gün, 4 gün, 5 gün sozulup ketişi mümkün. Gördüňörbü? Demek satıp aluvçu ayıp bar ekendigin aytып atsa, oşol ayıbı jok ekendigini aytkanga çeyin, dalillegenge çeyin, anı tıyın төлöөгө mildettendirilir. Gede şunda operatsiya uzakka sozulup kalışı mümkün. Bir cumaga, 3 günge, 4 günge, 5 at bolgonda misal üçün, oşo kımbat buyumlarda, urmatly bir tuğandar. Deyt. Wa mudavatul ma'ibi wa rukubuhu fi hajatihi yakunu ridan. Emi oşol janagı buyum ap geldi. Bir jılkını ap gelgenden karasa butun askak düşüp kalıptı. Yem düşüp kalıptı attın butuna. Oşon darılap başladı. Egerde alıp gelgen nersen darılap başlagan bolsa, oşonu algandığına ırazılık bolat. Emi kaytara albaydı. Jılkını ap geldin, je maşinan ap geldin. Ap gelsen urulgan jeri var eken bildin. Bilgenden keyin barıp maşinani kraskalar janagıda lak kılıp bir neke kılıp atasın. Boldu. Sen oşol ayıp razı bolgonduğun oşol, emi аны kraskalap tutkun eyin barıp maşinani kayra kaytara albaysın. Çünkü tuğan. Birok maşinani ap geldin.
Әпкелиптер билген жоксун, краскаладың, красkalап атып билип калдың, анын айыбы бар экен. Эмне кыласың бул убакта? Кайтарып бересиң жокпу? Барып айтасың, таксырым, машинеңдин баасы мынча, айыбы бар экен, айып болсо мынча, айырмасы мисалы үчүн $50 дейсиң, $100 дедиң. $100 кайтарып бер деп айтасың. Десе тиги айтат, таксырым, деп кайтарып бериш керек болот. Анткени сенин краскаң кошулуп калды ага. Сенин милкиң кошулуп калды, аны толук кайтарып берсең сүткөрлүк болуп калышы мүмкүн. Түшүнүктүбү? Анткени сен алтындын суусу менен краскалап койсоң, барып кырып алган болсо, жарым кило алтын чыгат. Сүткөрлүк кирип кетишиң мүмкүн. Бизде андай нерселер көп болот. Айрыкча биздин чоң чиновниктерибиз кичинекейлерден жана параны день рождения деп алат, билесиңерби? Тойго чакырат баш, өлүп калса келбейт эч качан. Тирүүсүн иште турса, айтып бергенче, өткөндө бирөө той берсе, аш берсе, бүт чоңдор келип, жана чоң эместер келген жок. Эмне үчүн келгенде подарка берет бирдер? Ошо пара ошолордуку. Иштен кеткен премиялар бирөө той кылсын ким барат экен, мисалы үчүн. Иште турганда кол астындагыларга тыйын берип атабы? Демек ошонун бардыгы пара. Эптеп пул чогултуп алыш керек. Азыр кыргыздын бар ошого өтүп кетип паракорлукка. Конверт чогултпай, бул арам керек болсо. Өтө күйбөс жакының болсо бир жөн. Эптеп иштен кетиргенде пул чогултуп калыш керек. Ушундай арам жолго өтүп кеттик. Ошон үчүн падышанын ала турган белеги пара деп айтылат. Падышага өзүң салыштырып ал. Сенин кол астындагылардын бардыгы сага алып келген подарка бул пара. Эреже. Илля сен чоң болгонго чейин катташып жүргөн болсоң, анда макул. Дос. Бирок жаңадан башталган достор болбойт. Ва рукубугу фи хажати. Ошондой эле алган нерсесин өзүнүн муктаждыгында айдаса, минсе, бул да ыраазылык болот. Атты алды. Айтты айыбы бар экен, башка деп сүйлөндү, күдүрөндү. Бирок минип алып базарга барып, айланып жүрөт, тойго барып жүрөт мисалы үчүн. Өзүнүн муктаждыгына минип атат, демек ошого ыраазы болду. Машинени алды. Караса айыбы бар экен билди. Айыбы бар экен деп сүйлөндү бир нерселерди. Анан деп алып туруп катыны тойго деди эле, дароо машинеге салып тойго кетип калды. Өзүнүн муктаждыгын айдады машинени. Демек, өзүнүн муктаждыгына пайдаланса, ошол айыпка ыраазы болгон болуп эсептелет. Бирок айыпты бар экенин билбей, өзүнүн муктаждыгына пайдаланып атып, билинип калса, ошол жерден токтотуш керек, айтыш керек аны. Анткени айыпты билгенден кийин өзүңүн муктаждыгыңа иштеткен жоксун деген сөз аныкталыш керек. Ла ли раддихи ау сакихи ау шираи алафихи. Ва ла будда лаху минху. Бирок ошол улоону сен өтө зарыл болгон нерсеге пайдалансаң, мисалы үчүн келсең айыбы бар экен. Айып бар экен келсең. Анан жеткирип берейин деп өзүң чал экенсиң, айлаң жок экен, атты минип алып апарып бердиң. Жеткирип беришин барсаң. Машинаны көтөрүп чөндүрүп салып барбайсың да. Айдап барып берсең, айдап келдиң го десе, мен муктаждыгым үчүн айдаган жокмун. Мен сага жеткирип бериш үчүн айдадым десең болот дейт. Же карасаң машинанын бензини түгөнүп калыптыр. Барып 500 сомго бензин куйдуң. Сен куйдуң го бензин. Десе, мен ошону сага айдап келиш үчүн куйдум дейсиң. Өтө зарыл нерсе. Же бир ат алдың. Алгандан анан сугарышың керек. Эртең апарасың. Түштө өлүп калсам эмне болот? Деме ошого чөп берип атсаң, беде берип атсаң, базарга минип барып беде сатып келе турган болсоң, ошол нерсени ыраазы деп түшүнбөйт. Кайтарып берүү үчүн, же ошону кармалып туруусу үчүн зарыл болгон нерсени кыла турган болсо, бул ошого ыраазы деп эсептелинбейт, урматтуу бир тууганым. Аны кантип билет? Аны молдодон сурабайсың. Көп молдо тиричилик түшүнбөйт. Молдолор тиричилик түшүнбөйт. Аны ошол иштин адистеринен сурайсың. Лекулли фаннин рижалу. Ушул иш эмнеге кошулат десең, мынага кошулат десе, ошого кошулат деп туруп эмне кыласың? Билип аласың. Түшүнүктүбү тууганым? Мына ушундай. ولو اشترى عبدين صفقة ووجد بأحدهما عيبا رده خاصة إن قبضهما وإلا أخذهما أو ردهما كما في الكيلي والوزنية. Bazardan iki kuldu avtomat satып aldı sırası. Ökön satып aldı. Çok optom dep koydu. Safkatan degen optom degeni. Satып alıp kelse iki kuldun biri töşüge sıyıp koydu eken. Bolboyt. Je bazardan iki uy satып aldı. Kelise biri sütü öğretken, biri sütün özü eğim koyat eken. Je tevet eken.
Eğer iki buyumdu optomala turgan bolsa, ekönü birbirinden ajıratıp koya turgan bolsoň, ekinçisi kızmatın kıla bere turgan bolsa, anda şol ayıbı barın kaytarıp berseň bola beret. Biroq ekönün kızmatı birbirinden ayırması, biri jok bolsa, kızmatı jok bolup kala turgan bolsa, anda ajıratıp bolboyt. Misal üçün, sen bazardan iki uy satıp aldın bir adamdan. Optom satıp aldın, ap geldin. Bir akmak çıkıp kaldı, alnaştısı aparıp bersen bolot uydum. Al uyumu dep. Berki kala beret. Biroq bazardan bir jüp patinke satıp al, iki patinke, oň jak sol jak. Gelsen sol jagı teşik eken. Oň jagyn kaltırıp sol jagına aparıp bersen bolbut. Antkeni iki patinke birigip bir patinke bolat, bilesiňerbi? Oşol bir patinke bolgan üçin, oşo iki patinkenin birin any bergenge bolboyt. Aýtdylar, bul nerse oşol akılga sala turgan masele. Biroq ökönü karmap alsa, biroq alganga çeyinçe. Kanday, misal üçün bazarga bardığında satıp al leksin. Sattasın, bu şey iki satıp atan dedi. Bir uydu karmap gördün. Anan karasan ikinci sözünü emi atak. Men munon alam, munon albayım desen ak hukugun yok seniki. Çünüktübü? Antkeni adamlar oşol ötpöy turgan tabarın öte turgan koşup satуу özü adat. Janagı bu Kırgızda bir söz var. Ata dankı menen kız ötöt, mata dankı menen böz ötöt dep. Bözdü bilesiňerbi? Böz degen janagı Kırgızlardын обычный заратканасында фирменин тоскону. Кездеме бар, ошо менен тосот bizde. Başka tapbayt, oşonu böz deyt. Emal kezdeme dele emes, biroq mata degen dankı var. Anan biröөнүn kız bırıldabınga çeyin uktayt, biroq oşonun kız eken dep birö alıp ketet göğөгө. Ata dankı menen kız ötöt deyt. Kanki men tarbiyesi var başka degen söz. Ya bolboň oğuzu kışık bolsa dagı baydın olu süylösün degen dagı bizdin bir sözübüz var. Oşentip oturup ökönü koşup atkan bolsa, ana gelip durup munon alam munon kaltıram desen, özü çogultup atkan bolsa, optom satam dese, anda ökönü böle albaysın deyit. Ökönün de böle albaysın deyit. Biroq neme kılsaň bolot deyit. Je alasın je toluk kaytarasın. Jok, alsaň ökönü çogup al deyit. Albasaň ökönüň alba dese, oşunday bolar seniki. Kema fil kayli vel vazni. Alemi bazardan litrlep je kilolop satıp algan nerse al oşonday ele deyit. Alsaň çogup alasın, je bolbosa ne çogup kaytarıp berseň bola beret degen mani. Wa in qabada wa la istahiqqa al-ba'du lam yarudda al-baqiya bi khilafi thawbi. Emi bazardan sen satıp aldın bir nerse. Misal üçün buğday satıp aldın. Satıp alsaň algandan şol buğdaydın jarımına başka bir çıktı. 10 kap buğday satıp aldın. Em alıp büttöň ele birö gelip aytdy 5 kap buğday meniki bolçu dedi. Bul adaş satıp alıptır dedi. Sen akça tölegöňsün, akçany kayra kaytarıp berdi. Belki kalgan 5 kap buğdaydı kaytar albaysın. Antkeni buğdaydın jarym biröөнükü bolup kala turgan bolsa bul ayıp emes. Antkeni buğdaydı bölgönden tartip buzulbayt degen söz. Biroq bazardan bir çapan satıp aldın. Jaşıl çapan. Jaşıl çapan satıp alsaň ele birö geldi aytdy çapan jarym meniki dedi. Bul jarym niye satıp beripdir dedi. Dep tiginden bar akçany jarym alasın da. Biroq kal antken jarymı degen söz bir gün bul giyet, bir gün bul giyet. Şunday bolboýby? Atam ekөөbüzge bir katında ilgeri bir aytkan eken bir gele söz bir. Anısın arında çapandar şunday bolat ilgeri bir ayında birli çapan bolat ele. Kayısıl ayaldın toyu çıksa oşul toyga giyip barat ele. Şunu görmüyorsun öyle. Nasıl surap durat ele. Alemes biz özü student bolup жүрген wagtda bir kurtka olsa apişlerini bardı giyet boçuk. Bul giyet, Ernazar giyet, giyin Kudus giyet, giyin men giyin, giyin Hafız giyet. Oşent oylanyp kayra bir ayda kilidep dağı jup dağı giyip kete bermeý. Patinkeden başkanın bardık ortak bolat ele bizde. Oşol siyaktı ortak giyimler eken. Egerde giyim siyaktı anın jarymı bölüp koysaň ziyan tiyip kala turgan bolsa, satıp alganda emanyň koltuğu saçykty, kayaktan bilesin. Sende allergiya var, sen janagıda ne diskomfort bolasyň sen. Al wagtda sen oşonu ayıp bolat da any kaytarsaň bolat. Bazardan maşina satıp alsaň, iki adam çogulup maşina satıp alışkan misal üçün. Anan jarymı satkysy geldi özünün ülüşün. Anan gelip turup anan keyin maşinen jarymı satty saga. Satkandan keyin sen toluk da oyladın da, alsaň gez çygyp kal. Çoçup ketdi aldap atkan eken, makul dedin de anan kayra jarym sasaňa ber, çöntökö saldyň. Jarymı kim desen karasaň eşmet. Karasaň bu maşina ederdiler maňa oşogan bir unda lötçük eken bu. Ne kılat?
Bolboyt, buga машина şerik bolsa kıyın. Antkeni maşinani buzup koyup, aydaganda bu çukurdu karabayt eкен. Dep turup kaytarsan bolu beret. Irazy bolsоң aga delе makul. Azır şeritleştik maydan nesillerde yok, biroq çoğun nesillerde var. Biznesde var, ha? Aksiya dep koyup, 50'si munonu, 30'u munonu, 40'ı munonu koy. Şunday mı tuğandarım? Demek aldınızı dağı dele var. وَسَخَّ اِنْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ وَاِنْ لَمْ يَعُدَّهَا. Emi satıuçu satıp atkanda tuğanım. Uşun içinde bir kança ayıpları var. Sana vayle koyuyun. Oşoğa ırazı olup alsan al, albasan yok dedi. Ayıplar var dedi. Birok sana bergen yok. Birok giyin bana uşun aytpa dedi. Dese tigi makul olup alsa giyin bir de ayıbını kaytarıp albaydı. Şart koysa. Ayıpların karab al. Ayıp bolsa giyin bana gelve dedi. Birok senden soradı. Şunda ayıp edip sorasa taktap sonra ayıp bergen bildirip olasa var. Birok bir kança ayıbı var. Misal üçün uyudun tişi yok, özünü emip koyuyor, anandağı tuğvaya koyuyor, dağı bir böyle aytırıp köp. Sapatları köp, ayıptары. Sen sana oturgasın, ayıptarının bardığı köp ayıptары var, ayıptары menen alasın. Giyin bana gelbeysin dese, anda oşo razı olsa giyin kaytıp gelbeydi. Birok senden sorap kalsa, hey, şunda ayıp var mı dese, iyi de aytsan, anda al, oşunda kaytarışın mümkün. Çünüktü başında başta. Birok ayıptarının bardığına meni giyin ayıptavağının oşunda ayıptары bar da aytsan, anda oşol kaytarıp aytır. Misal üçün gezdeme satıp atkanda, ayıptары var. Bir жерine gülü çüpüye kalgan, başka olup kalgan, oşonday. Dago notariat ötkөрüp koyuyorsun, giyin oşonu gire turgan bolsa, yok mına sen ayıptan razı bolgoňsy dep turup, ana emne ketirsen oşo menen bardyk inşallah kete beret deydi. Oşonu menen hiyarul ayıp bizdiki püttü tuğandarım, bul boyunça majallada, bul Osman imperiyanın ubagındağı oşol mıyzam kitep katarı bolgon, uşul soda satıp boyunça anı bir şey okup bereyin dedim, bir oku vakit çektirip kaldı, kiyinki sağı kızıktı, bul durus soda, kata soda. Durus emes soda, jana makruh sodalar jönde bolot dagı en yaşaşybızda kereklidir. Al inşallah keyinki jumada bolot. Allahu a'lam bis-savab. Kaçamit bolsa?